Mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda, imodoka Visime ikaba yishe umuntu wari utwaye moto, akaba rero ari mu ntara y'Amajyepfo. Biravugwa ko habaye impanuka yahitanye umumotari wagonze imodoka ya Visime akaza guhita hasiga ubuzima. Byabereye mu mudugudu wa Nyanza mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza ahagana isaa 9 z'igicamunsi. Polisi ikorera mu ntara y'Amajyepfo ivuga ko imodoka yagonganye na moto, aho moto rero iri mu bwoko bwa Victor ifite birango RD 680N yari itwawe na Bizimana Toneste wavaga ku Bigega yerekeza muri gare ya Nyanza. Amakuru avuga ko utwaye moto yagonganye n'imodoka iri mu bwoko bwa Toyota Hilux ifite birango bya RAD 666W yari itwawe n'umuyobozi w'akarere ka Huye wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu witwa Kamana Andre, we yavaga mu muhanda wa gare ya Nyanza yerekeza ku Bigega. Wari utwaye moto yahise apfa, ariko igitangazamakuru cyitwa Umuseke cyandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda wageze ahabera impanuka usanga abaturage mu muhanda, polisi, inzego bwite za leta harimo n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza witwa Ntazinda Erasme. Ababonye iyo mpanuka bavuze uko byagenze. Umwe yagize ati impanuka atibaye mu bintu bitunguranye, ati gusa umumotari yirukankaga cyane kuko yagiye gukata biramunanira ahita akubita imodoka y'umushoferi birangira yinjiye mu ipine y'imodoka. Nawe yagize ati umumotari imodoka yari yayirenze atari kubw'ibyago birangira agiye mu ipine. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Emmanuel Habiyaremye akaba yabwiye igitangazamakuru Umuseke ko impanuka yatewe n'umumotari wari ufite umuvuduko mwinshi cyane. Yagize ati umurambo wajyanwe ku bitaro bya Nyanza ngo ukorerwe isuzuma, wari utwaye imodoka arahari, ati kuko ikosa ryakozwe n'umumotari, ati imodoka we nta ruhare yabigizemo, ati we ari hanze gusa, ati umugenzi wari utwawe, ati umumotari we yakomeretse byoroheje. Amakuru Umuseke wamenye ngo nuko nyakwigendera avukaga umurenge wa Muyira w'akarere ka Nyanza, naho nyiri imodoka akaba ari umuyobozi w'akarere ka Huye wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Andre Kamana. Polisi ivuga ko uyu muyobozi nta kosa yigeze akora. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage 9 baguye mu mirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru, aho ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ujimishwe kandi bakomera n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Igoma yavuganye na Geoffrey Mutagoma. Kugeza ubu amakuru dufite nuko abo basivile bagiye bagwa mu duce dutandukanye, kuko igitero cyakomeje. Mu gukomeza kw'igitero gifata uduce twinshi tugize iyo groupe Mayatongo muri sheferi ya Bwito, niko abasivile 9 baguye muri icyo gitero. Gusa andi makuru dufite nuko havuga ubwicanyi, ariko kugeza na n'ubu tutaragiraho amakuru ahagije. Ariko hariho biravugwa ko hariho n'abandi bantu bagera kuri 6 nabo bakomerekewe muri ubwo bushyamirane. Jeffrey, abo bantu bishyize hamwe mu izina ryo kugira ngo barinde abaturage, ni gute biyita abarinzi b'abaturage kandi bakabahitana? Ntabwo kugeza n'ubu biravugwa yuko aribo bahitanye, kuko hari mu gitero barwanagamo na M23 muri ako gace. Twagerageje kuvugana na M23 kuko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yavuze yuko abo bantu bishwe na M23, abandi bakavuga yuko bishwe baguye muri icyo gitero. Gusa ni igitero baguyemo abitwa Wazalendo nabo ku ruhande rwabo bashinja ko abo bantu bishwe na M23, gusa na M23 nayo ikavuga yuko abazalendo aribo babishe. Kugeza ubu ubushakashatsi buracyakomeje kugira ngo tumenye mu by'ukuri ni bande bishe aba basivili 9 ndetse banakomerekeje aba bantu 6. Ako karere gakomeje kuvugwamo ibintu by'ubushyamirane hagati y'imitwe yitwaje intwaro. Igisirikare cya Kongo kirihe? Igisirikare cy'amahanga kirihe? Ingabo za yase, aka gace ni agace karimo ingabo za yase zaturutse muri Kenya na Uganda ndetse na Sudani y'Epfo, nizo zikorera muri aka gace. Murazi yuko abasivile bo muri aka gace bakomeje gushinja ingabo za yase kuba zitagira icyo zikora bwangu mu kurandura imitwe yitwaje intwaro, kuko hari ibikorwa n'aba bitwa Wazalendo, hariho n'ibikorwa bikorwa n'aba ba M23. Kugeza na n'ubu
n'ubu ingabo za yaseze zikirebera muri ako gace. Ubona ko ubu ngubu nta ngabo za Kongo FARDC zikibarizwamo, kuko kuva M23 yafata uduce twinshi two muri teritwari ya Rucuru, ingabo za Kongo zahise zivamo zijya muri teritwari ya Lubero iri mu nkengero na teritwari ya Rucuru. So nta ngabo za FARDC zirimo, yewe habe na polisi y'igihugu. Ni uduce turimo Wazalendo, turimo ingabo za yase muri groupe Matongo, ubundi n'igice kinini kikaba kirimo ingabo z'inyeshyamba za M23. Nyuma y'ubwo bushyamirane buhitanye abaturage 9, abandi bahatuye bameze bate, umwuka umeze ute muri ako gace? Ni abaturage abenshi mu twavuganye nabo, ni abaturage ubona ko bamaze kwiheba, barahunga, haba habaye ubwicanyi bagahunga, abandi abenshi bakaza mu mujyi wa Goma, abandi bakajya mu teritwari ya Masisi, abandi bakerekeza za Beni. Ni ukuvuga ngo igitero cyabaye, habamo guhunga kw'abaturage, ariko mu kanya navuganye n'umuyobozi wa societe civile yo muri Tongo, ambwira yuko nyuma y'icyo gitero abaturage bongeye kugaruka mu duce twabo, ariko ubwoba buracyari bwinshi, kuko abantu 9 bishwe mu gitondo kimwe gusa, mu masaha agera kuri 2 gusa. Urumva ubwoba buracyari bwinshi. Gusa bo banakomeje gutakamba basaba yuko guverinema yagira ikikora vuba na bwangu mu kurangiza iyi ntambara, ndetse bakanasaba yuko niba ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase zidashoboye kurandura M23 vuba na bwangu, zavanwa muri utwo duce, ubundi leta nayo igafata ingamba zikomeye mu guhashya M23. Jimmy Shukran Bakomera, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika igoma avugana na Geoffrey Mutagoma. Mu Burundi ibiciro by'ibintu byose bikenerwa byazamuriwe ibiciro nyuma ya peteroli, isukari n'isima kuva tariki ya mbere y'ukwezi kwa munani. Ibiciro by'ibinyobwa byarazamutse. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza. Kuva mu kwezi kw'indwi guheze hariko haraba mu Burundi duzwa ry'ibiciro mu buryo bw'agasakisaki. Ubushobozi bw'umuguzi bwo bwagumye ari bwa bundi, nk'uko abanyagihugu batandukanye bavyiganije ujya Amerika bavuga ko basa n'abarengewe. Naho mpera z'ukwa kane President Ndayishimiye yongeye imishahara abasirikare na polisi, bamwe muri bo bakaba bemereye ujya Amerika ko batanguye guhembwa ayikuvye 2 n'akarenga mu kwezi kwakurikiye. Hanyuma kuva mu kwezi kw'indwi bamwe mu bakozi ba leta bagatangura guhembwa hisunzwe kunganisha imishahara ya nisununiho gato, n'ahatarugero turashobora kumenya neza. Abakozi ba leta batari bake bavuga ko nyabuna umukoresha asa n'uwagabiye akoresheje ukuboko kw'iburyo abanyagisha ku bamfu bagereranya n'iduzwa ry'ibiciro. Nubwo ibiciro byadugijwe, kubona ibicuruzwa byose biracari nk'umuzi wibuye ku masoko no mu maduka, cyo kimwe no ku masitasiyo ku bijanye n'ibitoro. Abahinga batari bake bemeza ko ikibazo ahanini gihagaze ku kubura amahera y'agaciro, cyane cyane amadolari ya Amerika akoreshwa mu kurangura hanze y'igihugu. Nk'urugero, imbere y'uko haduka n'injyane za politike mu 2015, Uburundi bwari bufite ububiko canke ikigega ntega bizoza c'amadolari bushobora kwikorako mu kiringo c'amezi 3. Ubu iyo bwinanase bufise ayakoreshwa hagati y'indwi imwe n'indwi 2. Imvo nk'uko bisigurwa n'abahinga nuko ubutunzi bw'u Burundi buhagaze kuvyinjira ariko bugashorera hanze bike. Faustin Ndikumana n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi, akaba n'umukuru wa Parsem, ishirahamwe rihanira intwari ibereye. Burundi ubu dusa nuko atari dushorera hanze, nta fashanyo yinjira mu gihugu, nta bamuzafunga birize mitaye muri iki gihugu bikwiye. Burundi ntibufise kapasite yo kurondera uburyo bukwiye mu madeni hanze ngo ushike ku cyo bwikorako. Umwimbu mu by'uburimyi uca uragabanuka, acaba n'ikinyoma cyangwa kiravuga ngo turikwije ubundi mwanya ngo umwimbu ngo wibiribwa gwabaye murengera ngo tuya dushorere hanze. Amafaranga y'agaciro make tudafise arasesagurwa, yatacamira tawuhana, bataja mu cyo bita manipulation y'amarundi. Akarorero, ibiharuro vyegeranijwe na Oricome, ishirahamwe rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, vyerekana ko mu gice cya kabiri c'umwaka wa 2020 vyinjira mu gihugu vyari inshuro 14 zose hejuru y'ibisohoka. Icyunyura ibintu nuko ibisata vyinjiza amafaranga y'agaciro nk'ikawa n'ubutare navyo biri mu kibazo kinini. Icambere leta isa n'iyagitereranye igishira mu minwe y'abikorera utwabo, bituma abarimyi batakironka imfashanyo y'ifumbire n'ibindi, badebukirwa kurima ico giterwa njabuka amazi, maze umwimbu uragabanuka cane. Icya kabiri cyo amahera gicuruzwa hanini yo bajanwa kunyegezwa hanze y'igihugu, kandi ibice 70% by'amafaranga y'agaciro ava mu butare yo batagera mu kigaga ca leta, nk'uko President Evariste Ndayishimiye yavyidodomvye akatari gake. Bamwe mu bakozi ba leta bibaza ko ubutegetsi bwadugije ibiciro